ajya kuba inkingi y'igicu. He has been the pillar of fire. Nijoro ukaba inkingi y'umuriro. At night you become a pillar of fire. Kura ubunebwe aho ngaho. Training for you. Kujya kugira ibintu ukora ukikura imbere ukabyikuraho nta nduru uvugije nta muntu utabaje nta muntu umuvuganye. For you to go and do some things without calling for someone for help. Mbabaze. May I ask you? Bibiri ivuga ngo iki? Ibyakozwe n'intumwa. Bibiri iravuga ngo tumaze gukira. The Bible says in Acts. Tumenya ko icyo kirwa cyitwa Merita. In Acts the Bible says that bene igihugu batugirira imbabazi. Baducanira umuriro turota. Biravuga ngo Paulo ateranya umuganda w'inkwi. Muri uwo muganda w'inkwi havamo igikururuka. Kuva ibice 14 umurongo wa 15. Exodus 14:15. Duhawe umugisha n'Imana cyane kuba namwe muri iteraniro ry'uyu munsi. We are blessed by God to be in your service today with you. Umugisha ukomeye cyane. Turanezerewe kubwo abakozi b'Imana kandi duhawe umugisha kubwo umushumba wacu. We are blessed because of the servant of God. aho ari duhawe umugisha kubwe duhikaze ngo tubwirize ubutumwa bwiza. We thank our pastor wherever he is. We are welcome mostly. Nitwa Emmanuel Tuyishime. And by names of Emmanuel Tuyishime tuyikabuga from Kabuga. Yes, aduhanugisha. May Jesus bless us. Kuva 14:15 Exodus 14:15. Ko nifuza ko tuganira wenda ibintu byinshi mu gihe kijya kuba gito. I want us to share more things in a few time. Bibiliya iravuze ngo kuva 14:15. Exodus chapter 14 verse 15. Kuva 14:15. Exodus 14 verses 15. Uwiteka abaza Musa ati niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye. Ndashaka kuza kuvuga izi nteruro ebyiri ndi gusoza. Ndashaka ko tugarukira hariya. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye. Murankundira dusome Abefeso 3:20. You allow me and read Ephesians chapter 3 verse 20. Abefeso Ephesians bice 3 umurongo wa 20. chapter 3 verse 20. Yego. Abefeso bice 3 umurongo wa 20. Okay. Aranditse ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane byo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose uko imbaraga zawe nyinshi ziri zidukoreramo. Amen. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo kumenya uriwe n'imbaraga zikubitsemo ukazikoresha ukikura mu bibazo utavugije induru. I want us to share the word of God that says to know yourself and the power that operates in you and use them and you overcome from those problems. Ndasubiramo. I will come again. Kumenya uriwe n'imbaraga zikubitsemo ukazikoresha ukikura mu bibazo utavugije induru. To know yourself, who you are, and the power that is in you, and use them to take out of that problems. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. I will come in the word of God. Mwese mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. I all will come in the word of God. Abantu bari kuri Zoom mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Those on Zoom I will come in. Abantu bari live kuri YouTube
mbahaye ikaze mu ijambo Live ry'Imana. on YouTube, I welcome you in the Word of God. Kandi kubera ko ibi tuvuga ari ubuhanuzi buvuye mu kanwa k'Imana, Because of what we are seeing is a prophet from the mouth of the Lord. duhaye ikaze n'umuntu wese uzakurikiranira iteraniro akumvira ijambo ry'Imana iteraniro ryararangiye. We welcome everyone, whoever will follow this service, even the service is over. Ubuhanuzi bwa Yesayi The prophets of Isaiah, bwahanuwe kera mu myaka ibihumbi, it was prophesied long ago in ariko uyu munsi iyo mbusomye nkabwizera burankorera. but when I read about it today and I have faith in it, works for me. Mbahaye ikaze umuntu wese uzumva iby'ubu buhanuzi nyuma y'imyaka myinshi, I welcome whoever will listen of these prophets in the many years to come, kuko nabwo atari ikindi ari imvugo y'Imana. because it is nothing else but the speaking of God, the voice of God. Kumenya uwo uri we n'imbaraga zikubitsemo To know who you ukazikoresha, are and the power that belongs in you, and you use ukikura mu them. bibazo utavugije induru. And you free yourself from the problem without shouting. Kumenya uwo uri we To know who you are n'imbaraga zikubitsemo. and the power that is in you. Okay. Ubwo rero ndindi reka bariho duhera. Then who am I? Let's start from there. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Nanone Yesu ashimwe. Praise Jesus. Ari ibintu bitatu There are three things nakunze kubwira abera tuganira ijambo ry'Imana. I usually like to speak to the saints when you are saying the word of God. Biranga umuntu uri kumva neza uwo baganira. That shows someone who is attentive on to the discussion that we are having. Kandi no mugisha ukomeye kuba muri riteraniro kuko byose murabyujuje. And it's a great blessing to be in this service because you have all those things. Icyambere, The first thing, ubwirwa areba uvuga. the one who is receiving the Yesu message abamugisha. first is the one who is speaking. Icya kabiri, The second thing, ubwirwa yagize icyabazwa no baganira musubiza vuba kugira ngo byerekane ko atarangaye. the one who is receiving the message, whoever is asked, he responds quickly. So that Nanone kuri icyo Yesu abamugisha. may God bless you. Mu rusengero nta bibazo bikomeye bihabarizwa. In church, there is no difficult questions that are asked in. Icyambere, The first question, haleluya. hallelujah. Icya gatatu mu birango umuntu uri kumva neza uwo baganira, The third thing that shows someone who is attentive, who is sharing the message, ubwirwa yagize icyo yumva. the one receiving the message, whoever he heard something, Ariyeranje agakora akantu he tries and do something cyangwa akavuga akajambo and speak or something kugira ngo someone, yerekane ko yumvise ibivuzwe. to show that he's following. Kubigisha b'ijambo ry'Imana, For the teachers of the word of ibi God, twebwe bitubera accelerateri. this accelerates us Biratuzamura twinjiza mu isi Imana ivugiramo, to raise us to the world that God speaks in, ugashiduka wavuze ibitari mu byo wateguye, and you find yourself speaking about what was not on bivuye the ku mutima program w'Imana. from the heart of God. Muririmbyi wa 62 A rhyme of 62 mu ndirimbo z'agakiza in salvation songs, yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga he says during the time of prayer, amasengesho yacu all our prayers agera kure cyane, goes very far atambuka n'inyenyeri. and beyond the stars. Umva ikintu cyanesheje cyane, Listen to what amazed me. yaravuze ngo n'uwo mutima uri mu masengesho He said that heart that is in the prayer ntusigara ku kirago aho nyirayo ari will gusengera, not remain on the mat where you are ahubwo praying nawe from. ngo urazamuka It also raises ukajya up imbere y'Imana and before the Lord ugakomanga urugi and knocks the door, ushaka kureba Imana. wants to see God. Turazamukana tujya aho Imana ivugira. We go together to see where God speaks Mufashe from. tuzamukane tujya aho Imana Let's ivugira. go together to see that car. Nari nibashije ngo ndinde rero I'll ask, who am I? kumenya uwo uri we To know who you are n'imbaraga zikubitsemo and the power that belongs, ukazikoresha and use them ukikura mu bibazo and rescue yourself utavugije induru. from the problem without shouting. Mu Kinyarwanda In Kinyarwanda, twese turi intore Abanyarwanda. we are all Rwandans. Baravuga ngo intore ntiganya, They say that Inore doesn't cry, ishaka ibisubizo. looks for answers. No mu ishyamba ry'inzitane Even in dark forests, yishakira inzira. tries to get away there. Iyo ni intore nyarwanda. That's a trend in Munyarwanda. Hanyuma intore nyirisitu, And a trained Christian, mbuze ikinyarwanda nyine mbivugamo bya nyabyo. Intore ikijijwe a Christian who is trained, niyo ikwiye guhura n'ibibazo is it the one that is supposed to receive the ikavuza problem induru, and then shout? kandi intore nyarwanda itaganya And then the Rwandan trainees, they don't cry, yishakira ibisubizo. looking for answers. Ndinde rero. Who am I? Aha. Yesu Kristo amaze gusubira mu ijuru, After Jesus has descended to heaven, Bibiliya ivuga ngo Herode yatangiye gufatira bamwe bo mu itorero kubagirira nabi.
The Bible says that Herod started to fight against the people in the church. kwikubitiro cyangwa se nyine bwa mbere At the beginning, afata Yakobo he took Jacob amwicisha inkota. and was killed by the sword. Bibiri iravuga ngo abonye ko anejeje And the abayuda Bible says if he saw that the Jews were very happy, yiyongeza na Petero, he tried to capture Peter again. ariko ngo abitorera bagira umwete wo kumusabira. But the church people kept on praying on him. Imana yohereza marayika asanga Petero mu nzu y'imbohe, The Lord sent an angel to the house of amukura mu nzu y'imbohe. out of the prison. Ariko guhera ubwo And from then, intumwa za Kristo zitangira gutotezwa. all the disciples of Christ started meeting problems. Barabica, They killed them. ba Stefano babatera amabuye, The Stephen was killed by stone. barabica bose. They were all killed. Bakoze urutonde rw'imibare y'intumwa za Kristo, After making calculations of the disciples of Christ, basanga harabura umwe utaraboneka sinzi wari yihishe. they were looking for one who was missing. They don't know where he was hiding. Babajije basanga n'uwitwa Yohana. They asked him, they find that he was called John. Baramuhiga, They looked for him baramufata. and they captured him. Aho There, bajya inama y'urupfu bamwica. they agreed how to kill him. Tumwice dute? How should we kill him? Bahana ibitekerezo. They changed thoughts and advice. Umwe aravuga ngo mureke tumutekere amavuta, One said that let us boil tumushyire mu ngunguru and put him in a pot of oil agifite umubiri uhuye, with his whole body. tuze kureba iyo firiti y'uwo mugabo ukuntu iza kuba We'll imeze. see the chips of that man. Ivugabutumwa iyo turikora When you are doing evangelism, uburyo butaboneka ariko bubyari biboneka, an invisible thing that shows invisible things, hapfunyitsemo amavuta. there is anointing. Kandi ikibazo cyavuka And there will be a problem mu gihe wamena amazi mu mavuta, when you pour water into oil, ariko nta washyira amavuta mu yandi but you cannot mix oil together, ngo havuke ikibazo. and there becomes a problem. Yohana John, hallelujah, bamumanura mu ngunguru y'amavuta, he was put into the pot of oil barapfundikira. and covered the pot. Iminota yajyanwe na operasiyo y'Imana About the minutes that was for God, irangiye, after it was done, Yohana akubita umutwe umufuniko w'ingunguru, and John put his head to the cover of the pot. abayigose bose biteguye kuza kureba uko yahiye baritaza, Who were around the pot to see how has become a chips. babona Yohana avuye mu ngunguru nk'umukire uva mu modoka ye. They saw him coming out of the pot like a rich man out of his vehicle. Uwo bashizemo afite imvi ashaje, The one was in the pot with gray old. ngo ahinguke avuye mu ngunguru y'amavuta, From the pot of oil, babona yabaye umusore, they saw him, he was a man. ngo baramwegera, They come closer to him. baramubaza bati Yohana, They asked him, John, mwavuze ko muzahindurwa, you said that you will change. nuko bigiye kugenda biba, Is this the way that it will be done? mugahinduka umwe umwe. You will change one by one. Yandika ubutumwa bwiza He wrote good news. mu bitabo bya Yohana, yanditse bine, urwandiko rwa mbere, rwa kabiri, rwa gatatu n'ubutumwa bwiza bwa Yesu He Kristo. wrote 4 books, first, second, and third, and the good news of John. Mu rwandiko rwe rwa mbere rero, In the first book of John, ibice bitatu, chapter 3, arabasubiza he answered them. arababwira ngo ntabwo ari icyo, He said, it's not that. ahubwo nimurebe urukundo ruhebuje data wa But twese see the yadukunze, love, the great love that our Lord loved us. rwatumye twitwa abana b'Imana, That made us be the children of kandi God. niko turi. And it's like that. Arababwira umurongo wa kabiri, In the second verse, arababwira ngo bakundwa, he said, beloved, ubu turi abana b'Imana, we are children of God. ariko uko But tuzasa how will look ntabwo kurerekana. has not been revealed. Cyakora Yesu niyerekanwa, When Jesus would be so, tuzahindurwa duse nawe. we'll be like him. Kamavi. Anointed. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, Good news according to John, yaravuze ngo he said, yaje mube, he came to abe ntibamwemera, his people could not arrive. icyakora But for those abamwemeye bose who accept him bakizera izina rye, and believed his name, yabahaye he ubushobozi gave them bwo authority kuba abana b'Imana. to be the children of God. Pawulo abivuga When Paul was speaking of yaravuze this, ngo umwuka wacu he bwe said our spirit ahamanya n'umwuka w'Imana is together with the spirit of God, ko turi abana b'Imana. that we are the children of God. Ndashaka kuvuga ngo ndinde, I want to ask you, who am I? igisubizo nakibonye, I have got an answer. turi abana We b'Imana. are the children of God. Muzima
impamvu nibajije ibibazo? Do you know why I ask myself these questions? Nuko ku isi It's because on the world, mu bintu biha umuntu imbaraga among the things that strengthen harimo someone, ibintu bibiri by'ingenzi. there are two principal things. Icyambere The first one, naho umuntu avuka. your origin, where you're born from. Aho umuntu avuka Where you're born from hamuha imbaraga. gives you strength. Murandeba nk'abatabyumvise. You will see me as Nkaho not mutazi ko mu understand. Rwanda tugira icyo bita ibyiciro by'ubudehe. As if you don't know, in Rwanda we have levels of Aho umuntu classes. avuka Where you are born from hamuha imbaraga will give you energy and zo strength kubaho neza, to live well, kwiga neza, study well, kwivuza neza, teach you, get good medication, bingana n'icyiciro cy'ubudehe abarizwa. depending on the level of the class that you are in. Icya kabiri cy'umuntu imbaraga The second thing that enables us to get energy, ni izina umuntu yitwa. it's the name that you are called of. Umuntu muraturana You live with someone atabarusha amafaranga, without money, without more money than you, atabarusha amashuri, without more education than you. ariko kuko ubunyangamugayo That because for him being n'ibindi mushobora kuba mwaragendeyeho and other thing that you may follow, byamwemeje hagati muri mwe ko agomba kuba umuyobozi w'umudugudu those made you to make him a leader cyangwa w'akagari. of village or a city. Iyo abatumiye ku kibuga mu nama When he calls you on the ground for a meeting, mutaragwira ntavuga. if you are not in number, he will not speak. Atuma inkera kubahiga mu ngo zanyu He will send people to get you out of your paka families mugwire until you reach the number, abone kugira ikintu avuga. and he will start speaking something. Ibyo bintu muzi icyo bivuze? Do you know what it means? Abarusha izina. He's greater than you about the name. Aha turi Here we are, kuba mfite izina ry'uko ndi umushyitsi, having a name that I'm a visitor. simbarusha ubunini, I'm not strong, simbarusha ibiro, I'm not bigger than you, ariko ibiro byose mupima but whatever kilograms you may weigh, nabiterura ntabakozeho. I can carry them without touching you. Nta wasuzugura umushyitsi. No one will despise a visitor. Ubu mvuze ngo mwese muhaguruke If I can say all stand up, kubw'icyubahiro cy'Imana, because of the glory of God, mwese you mwahaguruka. will all stand. Muteruwe nanjye I'm the one who carries kandi you ntabakozeho without touching you, kubera iryo zina mwampaye. because of the name that you've given to me. Mu bintu bibiri rero bigiye kuguha imbaraga bikakumenyesha imbaraga ufite, Among the two things that are going to give you energy and they will reveal who you are, harimo kumenya aho uvuka there is to know where you are coming from no kumenya izina witwa. and to know the name that you are called of. Turi abana b'Imana, We are the children of God. tuvuka kwa Mana. We are coming from God. Hari igihe umuntu atunga imari yamurengera Sometimes you may get something that is precious. akayikenana kandi ayijyanye ku isoko yamurengera. You become poor with that precious thing in you. Iyo ubutaka ubuhingaho ibijumba ntibyere, If you grow Irish potato on the ground and it doesn't come, washyiraho imyumbati ntiyere, put there cassava, it doesn't grow. washyiraho ibishyimbo ntibyere, When you put beans, doesn't grow. buriya butaka buba buri kugucira umugani That land is giving a proverb. ukubwira ngo akaruta kandi karakamira. See, telling you that what is greater than others swallows it. baba buri kukubwira ngo indani muri twe It is telling you that inside us harimo amabuye arusha agaciro icyo uri kuduteraho. there are precious stones that is more than what you are putting in. Cukura, Dig down. injira indani, Dig down inside. jya guhiga ikiri gutuma ibyo utera bitakwerera. Dig down what makes that seeds that come out. Harimo zahabu. There is gold down. Gutunga Kristo, Having Christ, kuba umwana w'Imana, being child of God, kuvuka kwa Mana, being born from God, biguha imbaraga mu izina rya may Yesu. it give you power in the name of Jesus. Yes, man. Hari ibintu bitatu abavandimwe bahuriyeho. There are three things the brethren may share. Abana bavukana People who are siblings bahuje ibintu bitatu by'ingenzi. have three principal things. Icya mbere, The first one, bahuje amaraso they bavukana. have the same blood. Abana ba papa na mama The children of my father and my dad, my bahuje mom, amaraso bavukamo. they have the same blood. Iki This ntitwari kugihabwa n'ikindi, we could not be given by anything else. twagihawe n'uko We are given it because Yesu yamennye amaraso. Jesus shed blood, Turayizera, and we had faith in it, twezwa nayo, and we are purified by the blood, duhinduka abana b'Imana. and we are changed to be the children of God. Abamwizeye bose, For those who had believed him, abamwemeye for bose, those who had accepted him bakizera izina and rye, believed his name, yabahaye he ubushobozi gave them the
authority kuba abana b'Imana. to be the children of Abo God. ntibabyawe n'ubushake For those that bw'umugore. were not born by the will of God, Abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo. he was not born by the will of the woman, Babyawe n'Imana ubwayo. by God himself. Ijambo rya kabiri. The second word, Abana bavukana the siblings, bahuje uburenganzira they have the same authority, bungana ku mubyeyi ubabyara. they have the same capacity before the parent. Niyo mpamvu papa, That's why my father, umwana umwe agusaba agakanzu, your child will ask you a dress, undi akagusaba igipupe, another one will have something to undi play akakubwira with, ati ko genda ashaka akamodoka, another one will ask you a kamwe vehicle, k'abana bakinisha. those for the kids to pray. Nta wabwira undi ngo winduhiriza mama. No one will tell the other, don't stress my mom. Aramubwira ngo saba ibyo ushaka, He will tell you, ask what you want. nanjye ndasaba ibyo nshaka. And also I will ask what I want. Twese ni papa. Because he's our father Niyo all. mpamvu umwe asengera hariya, That's why you pray from the undi one in, agasengera and hariya, also from the other undi end, agasabira imbere ahangaha, another from in front, undi agasabira inyuma hariya. another from behind. Imana ikatwumvira icyarimwe. God will hear us at the Twese same turi time. abana b'Imana. Because we are all the children Duhuje of God. uburenganzira bungana We have ku the mubyeyi. same capacity before God. Icya gatatu, The sad thing, abavandimwe bavukana for those who are born together, bahuje uburenganzira bungana ku mitungo y'iwabo. they have the same capacity on their belongings. Abavandimwe bavukana The siblings, bahuje uburenganzira bungana ku mitungo y'iwabo, they have the same value on the belongings of their families. kugira ngo Yesu abyerekane neza. For Christ to show it off as well, Yabonye ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa. he showed that being like God is not something to hide. Abona ko kuba ikinege mu Mana atari ikintu cyo kugundira. He saw that being one in God is not something to hide. Aravuga ngo imitungo iri iwacu He said that the riches at my home ntiyaribwa n'ikinege ngo izashire. will not eat by one person and it will be finished. Abwira abera ngo nimuguma muri jye, He told the saints that if you keep in me amagambo yanjye akaguma muri and my mwe, words dwells in you, muzasaba icyo mushaka cyose ask whatever you want, muzagihabwa. you will receive it. Reka nongere mbahe message. Let me give you a message again. Kubura umwana w'Imana You being a child of God, biguha imbaraga. may it strengthen you. Nigeze nsengana n'umusore umwe, I once prayed with a young man. ubu ni umugabo, He's now a man. yari afite ubukwe muri icyo gihe dusengana. He had a wedding in that time when we were praying together. Yarampamagara ambwira ati tuyishime, He called me and said, Tuyishime, ejo uzakora. tomorrow will you work? Ndamubwira ni wapi. I said, no. Wamperekeje se tukazajya kwa mukuru wanjye, Could you kindly accompany me to my brother nkajya kumwibutsa iby'ubukwe mfite kuwa gatandatu. to remind of the wedding that I had on Wednesday, on Thursday? Ndamubwira nta kibazo. I said, no problem. Turahura hari kuwa mbere, We met, it was on Monday. duhurira aho twasezeraniye guhurira, We met at the point that we had agreed to meet. turazamukana niwe wari uzi aho mukuru watuye. We moved and he's the one who knew where the brother was living. Mbona turenze amazu, I see moving beyond the houses, anyinjiza ishyamba, entering the tuzamuka umusozi, climbing a mountain, dusimbuka ibitare n'amabuye. jumping stones. Ndamubaza nshaka rode we, I asked, crawl. ubu iyi niyo nzira ijya kwa mukuru wawe, nta yindi nzira twari kunyura tukagerayo? Is this the right way going to your elder Arambwira ngo brother? inzira niyi tugende. He said, this is the way. Tugeze hejuru ku musozi, Reaching at the peak of the arambwira ngo mountain, twageze yicare. he said, we've reached Arambwira ngo it. kandi ndakwiyamye, And don't stop. ntugire ijambo na rimwe uvugira kuri uyu musozi. Don't speak any word here at this mountain. Ndamubwira ntivuga ureba abo muvugana, jyewe ntawe mbona. I said, speak you who are seeing whom you're speaking to. Ndiyicarira, I sat down arapfukama. and he knelt down. Ndashaka kubabwira icyo turi cyo mu Mana. I want to tell you who we are in God. Uze kubishyiramo nyuma, ariko reka mbivuge uko yabivuze nihuta. Yaravuze ngo Yesu Kristo grand frère dukundana. Nari nsanzwe mbizi kubyibuka ko mfite ubukwe kuwa gatandatu, ariko nari nje kukwibutsa. Aravuga ngo hari ikindi nendaga kugusaba. Iwanyu mu ijuru ya mukozi urugendo mugenda ku magare n'amafarashi by'umuriro. Nari nje kugusaba ngo umunsi uzantahira ubukwe kuwa gatandatu, uzicisha bugufi uwo munsi uzaze muri vewiti, utazakanga abaturage babutashye. Aramubwira ngo ibyo mbigusabye nizeye ko utabinyima, cyane ko ngusabye mu mitungo y'iwacu dusangiye. Reka ndisubiramo nawe urivuge. Yaravuze ngo Yesu Kristo grand frère dukunda
is in love with me. nari nsanzwe mbizi kubyibuka ko mfite ubukwe kuwa gatandatu. I know it very well that I have a wedding on Saturday. ariko nari nje kubikwibutsa. But I had come to remind you. hari ikindi nendaga kugusaba. There is another thing I want to ask from you. iwanyu mu ijuru iyo mukoze urugendo. At your home in heaven when you have a wedding, mugenda ku magare n'amafarashi by'umuriro. you move on chariots with fire. nari nje kugusaba ngo kuwa gatandatu nuntahira ubukwe. I would request you kind that on Saturday when you come, uzicisha bugufi uze muri vewiti. just humble yourself, come in a velvet, utazatwanga abaturage ba Butayu. so that you may shake our villagers. ibyo mbigusabye nizeye ko utabinyima. Those I asked them with face because I know you will not stop them from cyane me. ko ngusabye mu mitungo y'iwacu dusangiye. Because I know that I'm asking from the belongings that we share. hari ukuntu umuntu asanga There are sometimes how you pray, niyo waba warafininnye even if you are quiet, ibishashi bikagufata. all fire flames catches you. haleluya Hallelujah! nafashwe n'umuriro. I was touched by fire. ntangira gusanga. I started praying ariko kuko amasezerano avugaga ko ntacyo nkwiye kuvugiraho. because he had told me that I don't have something to speak. numva nkozeho. I felt him touching me. arambwira ngo manuka dutahe. He said, come and we go. noya we ntireka dusenge. I said, let's pray. arambwira toya. He said, no. none se ubwo urahamya ko yumvise. He has heard. arambwira ngo yanyumvise ndabizi. He said it has heard mu already. buzima bwanjye. In my life. uwo niwo munsi napfubye mu masengesho. That's the day I loved in my prayers. natashe mbabaye. I went home sad. arambwira ngo manuka dutahe nukenera gusengera uzitegere wigarure. He said, come and you go home. If you need to pray from here, you will come by yourself. reka mbabwire. Let me tell you, imitungo y'Imana the riches of God ni myinshi mu rubyaro rwayo. is a lot. irahagije cyane. Is enough. ukwiye kumenya uwo uri we. You need to know who you are imbaraga zikubitsemo. and the power that dwells in you, ukazikoresha. and use them. ukikura mu bibazo utavugishije. You restore yourself from problems without shouting. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Praise Jesus. dusomye bibiliya. We've read the Bible. shaka kujya gusoza wenda. As I conclude, iravuze ngo uwiteka he said, Lord, abaza Mose the Lord asked Moses, ati ni iki gitumye and what makes you unakira. cry unto me? umusaza w'umuprofeseri watwigishije A professor who taught us, ageze kuri iki gitabo reaching this book, yaravuze ngo twiye tubyigisha he said, as we teach this, ngo tuba dufite amarangamutima aseka. we have emotions that makes us ariko laugh. Imana ibibwira Mose But when God was telling Moses, ngo kwari nka kumwe umwana bari gukubagana imbere y'umubyeyi it was like when the baby is praying before the parent, akamucyaha afite n'agati cyangwa inkoni and the parent will come to counsel that child, akamubwira ati genda wakana. say, keep quiet, keep quiet. Imana ngo niko yari imeze kuri Mose. That's how God was at Moses. iramubaza ngo And he asked him, ni iki gitumye ntakira. why are you crying? bwira Abisiraheli Tell the Israelites bakomeze bagende. to carry on. reka ndirimbe. Let me sing. Hallelujah! Hallelujah! ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema. ntabwo ari umutungo ibeshe, ivuze irabikora. rurema niryo zina rye, ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema. ibi This birasobanuye ngo interprets that Imana ivuza icyo ikugize cyo, when God speaks of what He's making uba you, ukwiye gutera intambwe yo kujya that kuwacyo. means that you have to make a step to reach that point. kuko icyo Imana ivuze
yavuze because of what God has spoken, kingana n'ikikoze. is like what he has done. Ibi This, numvise umuntu baza ngo ngwiki reka mbisubiremo. let me come again. Ibi biravuze ngo This means that niba ari ikimana ivuze ko ikugize cyo, if there is something that God is speaking at making you, wowe you uba ukwiye gutera intambwe have to make a step yo kujya kuba cyo, to be what God is calling you, kuko ikimana ivuze of what he has said kiba kingana n'ikikoze. is like what he has done. Uwiteka abaza Mose ati, The Lord asked Moses, iki gitumye untakira? why are you crying? Wowe You vuga, speak. bwira Abisiraheli Speak to the Israelites bakomeze bagende. to carry on their journey. Urakora ibintu bibiri gusa. You do two things. Icyambere, First one, umanike inkoni yawe, stretch your stick, urambure ukuboko stretch your hand hejuru y'inyanja, on top of the sea. uyigabanye. Amazing. Ntago nzi niba okay, reka mbisobanure. Let me explain this. Ukuntu usenze, The way you pray, n'ukuntu urize, the way you cry, n'induru uvugije, and the shout you are making, uragira ngo ahari mve mu ijuru you see that you want from heaven. nze ngukatiremo inyanja kabiri, I want me to separate the cyangwa ahari ubwo It's like uragira ngo nkohereze umumarayika you want me to send an angel azayicemo kabiri. to separate the sea. Genda ahuze, I'm busy n'abamarayika bafite akazi and the kenshi. angels are busy. Wowe uraho inyanja iri, You who are on the nearest, manika inkoni yawe, stretch your stick, urambura ukuboko hejuru yayo, your hand, uyigabanye. separate it. Stabira, ibi biravuze ngo This means that Imana kukubwirira ijambo God telling you a word irimo iragutunganiriza, is preparing you, iri kugutraininga, is training you, iri kugutunganiriza is training for you kujya kugira ibintu ukora ukikura imbere ukabyikuraho, nta nduru uvugije, nta muntu utabaje, nta muntu umuvuganye. for you to go and do some things without Mbabaze calling for someone for help. Mbabaze, May I ask you, Bibiri ivuga ngo iki? Ibyakozwe n'intumwa, Bibiri iravuga ngo tumaze gukira the Bible says in Acts, tumenya ko icyo kirwa cyitwa Merita. in Acts the Bible says that Bene igihugu batugirira imbabazi, baducanira umuriro turota. Biravuga ngo Paulo ateranya umuganda w'inkwi, muri uwo muganda w'inkwi havamo igikururuka kimuruma ku gikonjo. Abantu bari bamugose baravuga bati twababwiye idacu rwa kibera nubwo yamurindiye mu nyanja ntimukundira kubaho, agiye gupfa ari bubyimbirwe cyangwa akindutse. Ngo bakibitegereje as they were waiting for that to happen, mawe mugisha kwa niko na pastori ngo bakibitegereje, as they were waiting for that, kubera kumenya imbaraga zimubitsemo, because him knowing the power that n'uwo dwells in ari him we. and who he is. Bibiliya The Bible iravuga ngo says akunkumurira icyo gikururuka, he shaked on the fire, agikunkumurira mu muriro. shaked in the fire. Hari undi muntu uhageze Is there anyone who has reached aho hantu there? Pawulo abikoreye? Hari undi muntu Is there anyone who has gone hari abantu and bavuga flushed ati there? muzane ibikoni, muzane ibibando, mutere amabuye. They are calling to bring sticks and stones to. Ukwiye kumenya uri we You need to know who you are n'imbaraga zikubitsemo, and the power that dwells in you, ukazikoresha and use them. ukikura mu bibazo You restore yourself utavugije induru. from problems without shouting. Mu Kinyarwanda In Kinyarwanda, hari igihe ngo umuntu avuze induru sometimes we may shout agatabaza uwamuteye. and you call them that one who has attacked you. Mwene data twagendanye Have a friend who will come together. kare nababwiye aho twari turi, I told those people who are together, nabwiye ngo hari igihe umuntu yihisha there are sometimes when you hide yourself ariko kubera yuko ibimukurikiye biri kumuhiga, because of what is following you is against you. biri gukeka ko ataba arenze aho ngaho ari hafi aho, Is looking and saying that you might be around there, nabyo bikabundama and they will hide them also bigaceceka. and keep quiet. Noneho yakumva umutuzo, And if he receive the silence, akagira ngo ibyamuhigaga byagiye, and he will seek that what is against him has left. kandi bimeze nka ba sniper. And they're like snipers. Niba hari ibihuru hafi aho,
if there are bushes around there, byashyizeho imitutu y'imbunda there are stretches of the guns, kivuga biti ntago yaba arenze aha, saying that he's not far from here, yegura agatwe gusa shaking the head only. duhita tumumena. We'll finish him. Ndashaka kubabwira ngo I want to tell you that hari igihe utera induru. there are sometimes we may shout. Mu Kinyarwanda baravuga ngo hari igihe umuntu arega uwo ubaregera. You may report to someone who has committed something wrong to you. Uyu ni Mose This is Moses, wavutse mu gihe kibi. who was born in hard times. Amateka avuga ko The history says bari muri Egiputa they were in Egypt ngo Abisirayeli bagize umugisha, and the Israelites were blessed. ngo baragwira They increased in number kandi barakwira. and they were many, Ngibyo bitera ubwoba abanyegiputa. and that made Egyptians to have fear. Farawo ngo ateranya abatware, Pharaoh gathered the army and the leaders of the baravuga army, batereka tubigira ubwenge. and they said, let us train to get some knowledge about them. Bahamagara ababyaza bo muri maternité z'Abaheburayo, He called the nurses from the Hebrews. umwe ngo yitwaga Shifra, One was called Shifra, undi yitwaga Puwa. another one was called Pua. Barababwira bati rero, They told them that nimba ujya mubona umubyeyi w'umuheburayo kazi if you see a Hebrew woman aje kubyara, coming to deliver, mugapima neza, and you see it very well, mukamenya ko ari bubyara umuhungu, and you reveal that you uwo give birth to mwana a mujye boy, mumuniga avuka, you just kill that baby. ntimukemere ko abaho. Don't allow him to Mureke survive. abakobwa aribo bavuka bonyine. Let the girls increase in number. Abakobwa batashe Shifra na Puwa Shifra and Pua, after going home, ngo bajya inama baraganira. they had the story and Baravuga talked bati Imana together. y'Abaheburayo They said that God of Hebrews ko yanga abantu bamena amaraso n'abarenganya abandi, doesn't like people who shed blood, amaraso atariho urubanza. blood that doesn't have a cause. Nitwica urubyaro rw'Imana If we kill the birth of God, ntizatugwa nabi. will not he kill us? None se nitugomera umwami we If we don't agree from the king, ntazatugirira nabi. will he not do something wrong to us? Batari ko reka tukwereke, Let's say, let's do reka this. tugomera umwami, Let's not believe to the twubahe king Imana y'Abisiraheli. and believe to the living God of Umwami najya Israel. kutugirira nabi, When the king kill us, turizera ko Imana y'Abaheburayo we believe izadukiza. that the king of Hebrews will restore us. Noneho And then ngo bareka Abaheburayo kazi barabyara. they leave the Hebrews women to deliver. Bibiliya The Bible ivuga ko nyuma y'igihe runaka says that after a long time of period, hakozwe nk'ibarura, there was a census. basanga muri icyo gihe n'ubundi abakungu bakomeje kuvuka. They found that for the same time, boys kept on increasing. Kumenya abana bavutse ku bitaro ni ukureba amazina n'abarimu. Knowing the number of children at the hospital, you go to check on the names in the list. Ngo bongera guhamagazwa imbere y'umwami. They were called again before the king, Barababaza bati, and they were asked that, ni iki cyatumye mugandira itegeko ry'umwami? why have you not accepted the law of the Ntabwo king? twabihanangirije Didn't we say you to, ngo nimumenya ko ari umuhungu uzavuka, if you know well the boy who's being mujye coming, mumuhotora you akivuka? just kill him before he's coming? Abakobwa basubiza umwami, The ladies replied to the king, baramubwira ngo ntabwo ari impamvu zacu, and he said, it's not of our reasons. ntabwo ari twebwe, It's not of our reasons. ni impamvu z'uko Abaheburayo kazi It's because of the Hebrews. atari nk'Abanyegiputa They are kazi. like not Egyptians. Abaheburayo kazi The Hebrew women, ni abanyembaraga. they are strong. Ayiwe. Hallelujah. Umubyaza atarabageraho, Before the nurse comes to them, dusanga babyaye we kare, found them having babies. kandi itegeko dufite And the command that we have, ritubwira kwica abana bavuka. they told us to kill the baby. Ntiwakura umwana ku biro bya nyina ngo umwice. We cannot take someone from the hands of the mother and we kill him. Ni abanyembaraga. They are strong. Umubyaza atarahagera, Before the nurse comes, dusanga babyaye kare. we found them with the babies already. Mwifurije imbaraga zikubyaza umubyaza I ataraza. call the power that will be with you before the nurse comes there. Mwifurije imbaraga zikubyaza umubyaza I ataraza. pray that the power that comes to you before the Mwifurije nurse imbaraga comes. zigukura mu kibazo, I- ugushungera I atarahagera. pray the power that takes out of the problem. Mwifurije gutunga before- imbaraga zigukura mu kibazo, I pray uwamamaza inkuru z'ibibi byawe ataragusarukaho. for that who will say about your bad news before he comes there. Ukwiye kumenya uwo uri we You need to know who you are n'imbaraga zikubitsemo, and the power that dwells in you, ukazikoresha and use them. ukikura mu bibazo utavugije Take induru. out of your problems without shouting. Mose arakura, Most grown,
hanyuma rero umwami atanga itegeko ry'uko bavutse muri icyo gihe, and the king gave out a law that the boys that was born that time babahiga mu ngo z'iwabo, should look for them at their icyo gikorwa families. gikurikiraho. And that act was for, Bibiri iravuga ngo nyina wa Mose, the Bible said that the mother of muri uko Moses, guhiga abana, as they were looking for those nyina wa children, Mose amuhisha amezi 5. the mother hid him for Bibiri 3 iravuga ngo months. ananiwe guhora amuhisha, The Bible says for him taking long hiding him, amuhera akato mu ntamyi, he bought a basket for him agahomesha ubushishi, without some clay ashyiramo uwo mwana, and put the baby inside aragapfundikira, and cover it. akajyana ku kiyaga. Take the river. Abwira mushiki wa Mose wamutanze kuvuka witwaga Miriam, And told the sister Miriam, haramubwira ati nkurikira tugende, said, follow me and we go. umenye aho nshyize musaza wawe, Know where I put your brother. ujye ukurikirana amakuru ye ku manywa na nijoro, Follow his news day and night. uzamenyere ibizamubaho, I just want you to know what niba will happen to niba him. ari ingoni izamutwara, If the crocodile will take him niba ari inzoka or the izamurya, snake will eat him, uzamenyere ibizaba kuri musaza you will wawe. know what has happened to your brother. Tekereza ko Miriam uyu munsi ari nde? Do you know who is Miriam today? Turashimira Imana, We thank Jesus Christ. turashimira Kristo. We thank Christ. Yaravuze gusa nzabasiga He said, I will nk'imfubyi, not leave you as orphans. nzaboherereza umufasha I will send wo kubana namwe ibihe a byose, helper to be with you uwo ni always. umwuka wera, That is the Holy Spirit. niwo Miriam wacu. This is our Miriam. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Miriam wawe ari mu kazi. Your Miriam is at work. Musi umwe One day, Imana iteza ikibazo ibwami, God make a problem at the kingdom. umukobwa w'umwami yanga pisine na dushe zo mu rugo, And the daughter of the king denied the piscine from ashaka there, the ashaka pool kujya from koga, there. ashaka kujya koga ku kiyaga. She wanted to go to the river to swim. Abaja bati urashaka kujya kwivumbuta muri biriya bijondo byo hepfo hariya. And the maid said, you want to go to the down there from the craze to swim from there. Icyo umwana w'umwami ashaka ni itegeko. What the wish of the son or the daughter of the king is a command. Baramumanukana, They accompanied her to the bamugejeje ku mazi, reaching at the sea. babwije ukuri ko atakoze icyari kimujyanye, I'm telling the truth, she didn't do what was taking her there. ahubwo ngo atembera ku nkombe y'uruzi. He moved on the showers of the lake. Bibiri iravuga ngo abona akato kareremba mu And the Bible says he saw a basket in the papyrus trees there. ngo aragakunda, And then she loved them. atuma baje He kukamuzanira. sent the maids to bring it. Kera tukiba mu cyaro, Long time living in the villages. hari ukuntu umwana yabaga yikoreye akamodoka mu bikenyeri, Sometimes you could make a vehicle in those things, nko mu ishusho ya Lava 4 like Lava 4 cyangwa Karina E. or Kalina A. Abantu bavuye i Kigali People from Kigali, baza gutembera mu giturage, when they come to the village, umwana yabona abandi bana bari gukurura akamodoka k'ibikenyeri mu muhanda, seeing people carrying those babies ari carrying those muri things, Lava ya se, he's in love of the father akagashegera, and he will want that one. umwana akabaca 5 kandi ari ibikenyeri. And the child will ask them to pay 5,000 and it is. Umukobwa wa Farawo rero nawe aragashegera, And the daughter of Pharaoh wanted that basket. barakamuzanira. They brought the basket. Bibiri iravuga ngo aragapfundura, The Bible said that she opened the basket. ngo agapfunduye After she opened, umwana arebana nawe gutya, the child faced her. ngo umwana niba ibitekerezo by'umwana byarahise bibona ko ari umukobwa wa Farawo, I don't know if this. bikavuga biti ndapfuye, I don't know if the thoughts of the child knew that it's the daughter of Pharaoh, ngo umwana ararira. and he cried. Umwana arize, After the son had cried, umukobwa wa Farawo aramumenya. the daughter of Pharaoh knew the son. Iri jwi ry'uyu mwana This voice of this child n'itemba ry'amarira ye and the flowing of the tears, si iby'abana b'abanyegiputa. it's not of the Egyptian children. Uyu ni umuheburayo, It's from the Hebrew. ariko nubwo ari umuheburayo, But even his Hebrew, mugiriye imbabazi. I have mercy on him. Nubwo yari akwiye gupfa,
He was supposed to die. muhinduye umwana wanjye, I changed him to be my akwiye son. kwitwa umwuzukuru w'umwami. Who will be the grandson of the king. nyina ntiyari yarigeze amwita izina. The mother had not called the name. abana bavutse muri icyo gihe For the children that was born by bigoye then, ko babita izina. it was difficult to be given names. abaye ari hano mu Rwanda, If it was here in this Rwanda, ugereranije kumwita izina, trying to name him, wamwita ntaho mvukiye you call him Nahumvuchi. cyangwa mbarimo mbazi, Oh, I stay with cyangwa them, knowing them. mutungire. Where should I keep? nyina ntiyamwita izina, The mother didn't call a name, umukobwa wa Farawo amutoraguye amwita izina, but the daughter of Pharaoh, after getting him, called the name to him. amwita Happy Moses. He called him Happy Moses. amwita Mose, He called Moses, bisobanuye ngo nuwatoraguye mu mazi, meaning that the one who was taken from water. nuwo mpawe n'amazi, I've given him by water. nuwabyawe He was n'amazi. born by water. sinzi nyina, I don't know the mother. ahari aya mazi ashobora kuba ari mubyaye. I think this water has been amwita given Mose birth. kuko amutoraguye mu He mazi. called him Moses because he was getting. Miriyamu yatemberaga hafi aho. Miriam was around there. sinshaka kuvuga ukuntu yahamagaye nyina ngo azamurere, I don't want to speak about how he called the mother to, kandi take care abikora of kandi him. abikora bihemberwa. and she did it how he was being paid. Mose amaze gukura rero, After Moses has grown, yabanaga n'umuhungu wa Farawo witwaga Ramsesi, he was staying with the son of Pharaoh called Ramses. ngo bakajya batembera bajya gushaka kureba mu aho Abisiraheli bageragerezwa aho babumbira amatafari bareba uko bimeze. They could move together to check where the Israelites were making bricks there. kuko Mose yari yararezwe na nyina akamutoza Igiheburayo, Because Moses was trained by the mother a Hebrew language. ngo umunsi umwe abona Umuyisiraheli ari gukubitwa n'Umunyegiputa amurenganya. One day he saw an Israelite being attacked by an Egyptian, Igiheburayo kirazamuka, and the Hebrew came into him. yegera Umunyegiputa, biravuga ngo aramwica amuhisha mu mucanga. The Bible says that he came closer to the Egyptian and killed him and put him in the dust. undi munsi agarutse, And the next day when he came back, asanga Umunyegiputa Abayisiraheli bari gutongana bombi. he found the Israelites were against each other. muri bo ngo hari uwo yaraye akijije Umunyegiputa. In them there were among that one who was saved from the Egyptian. ngo arababaza ngo mwamwe murapfa iki? He said, what are you for? Yohana yibwira amatorero 7 yo muri Aziya mu byahishuriwe Yohana, In Revelations, John telling him to the 7 churches of Asia, yarababwiye ngo jya ubabwira ibyo ngiye kubabwira. he told them, tell them what I'm going to tell you. Nijye Yohana mwene so, I'm John, your brother. musangiye amakuba, You sharing the troubles, ubwami the kingdom, no kwihangana and patience bibonerwa muri Kristo Yesu. that is in Christ Jesus. Abera bose ku isi All the saints in the world, bafatanije imibabaro ibonerwa they muri have Kristo the Yesu. same trials in Christ Jesus. Mose rero atangazwa no kubona Abisiraheli bari gutongana bahuje imibabaro. And Moses was amazed to see Israelites. umubare w'amatafari mu bumbu urangana, The number of the bricks is iyo equal. bitabakundiye inkoni mukubitwa zirangana. The sticks you get are the same. nkamwe murapfa iki? Why are you fighting each other? basanga umuririmbyi n'undi barenda gufatana mu You mashati. find the choir members fighting. iminsi ya repetisiyo irangana, Days of repetition, iniforume umusanzu bungana, the uniform is the same. n'amasengesho ya korari abangana. And the prayer hours of the choir is the same. nkamwe murapfa iki? Why are you fighting? ngo yarakije Umunyegiputa akamwica areba, The one who was saved from an ngo Egyptian, yifata cyaramubaza ngo ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? he said, who gave you assault about us? urashaka kunyica You want to kill me nk'uko waraye wishe Umunyegiputa? like the way you killed an Egyptian. mu bice bibiri byo kuva, The second chapter of Exodus, Bibiri iravuga ngo Mose aratinya, the Bible said that Moses felt aribwira ngo fear, byaramenyekanye. and so seeking that it uwo was munsi ava mu known. rugerero rw'Abisiraheli, That day left the Israelites. ntiyasubira kwa Farawo, He didn't go back to Pharaoh. arahunga ajya mu ishyamba He no mu went butayu. to the wilderness and the forest. ari aho ngaho When he was there, ahabona ikiraka cyo kuragira intama za Yetiro. he got there. amateka maremare. It's a long story. ari kuragira intama za sebukwe Yetiro, When he was in the ships of Wabona the father-in-law, abona igihuru cyaka ariko ntigikongoke. he saw a bush burning but not ending. Bibiri avuga ngo atambikishwa no kureba ishyano riguye. The Bible says that he came closer to the bush. ubundi kubona igihuru cyaka ntigikongoke Seeing a bush burning not ending, ni ishyano. it's a ariko curse. mu buryo bw'ubuhanuzi But prophetically, ngo Imana yashakaga kubwira Mose God wanted to tell Moses ngo abo ngiye kugutumaho, that those I'm sending to, ubwoko bwanjye buri muri Egiputa mu my mibabaro, people in Egypt in trials, ndashaka kugushushanyiriza nti I want to show you an image. nubwo bagurumanishwa n'imibabaro, So they are facing problems, ariko ntibazakongorwa nayo. they will not be killed by the problems.
umuntu ageragezwa, there are times you are tempted. urabara inyuma icyo gihuru cyaka, You see behind the bushes burning, akavuga ngo ariko ko agira imibabaro myinshi ni iki gituma itamurangiza. and that one will see why is he not being finished. Nubwo bagurumanishwa n'imibabaro, The way they are being tried by temptations, ntabwo bazakongorwa they will nayo. not be killed in those temptations. Wabumvise imvugo y'Imana muri iri jambo? Have you heard the voice of God in this word? Nubwo imibabaro ikugurumaniyeho, So the problems are many. nubwo ibibazo bikuri ku mutwe, So trials are too much. nubwo amakuba akumereye nabi, So temptations is many. ntabwo uzakongorwa You nayo. will not die of them. Mose ngo yigiye imbere, As Moses come Ijwi- close, ijwi rivugira mu gihuru, the voice was in that amubwira ngo bush. Mose, Said Moses, kwetura Moses, inkweto zawe. remove your shoes. Ndashaka kuvuga ku guhamagarwa kwa Mose I gusa, want to speak about the calling of none Moses, nkagaruka ahantu twasoma. and then I'll go back where we read. Kwetura inkweto yegera igihuru, Imana iramubwira ngo Mose, Remove your shoes. subira kwa Farawo ujye kumubwira ariko ubwoko bwanjye. Go back to Pharaoh to tell him to release my children. Mose aravuga ngo urinde wo ntuma kwa Farawo. Moses replied, who are you sending me to Pharaoh? Ningera imbere ubwoko bwa Isirayeli nzababwire ngo iki? What will I say before the people of Israel? Uzababwire ngo ndi Uwiteka Imana y'abasokuruza. You say, tell them that I'm the father of your grandfathers. Farawo se we nzamubwire ko witwa nde? What should I tell Pharaoh? Imana iramubwira ngo uzamubwire ngo ndiho. You tell him that I'm living. Niryo zina ryonyine ugira, nta rindi nabwira Farawo. Is that the only name that you had? Can't Imana iramubwira ngo uzamubwire ngo ndi uwo ndiwe. I am the one who I am. None se ko Farawo akunda ibimenyetso bigaragaza imbaraga z'uwo bahanganye, urampa kimenyetso ki? Pharaoh likes to have signs of the person who is about to attack him. Imana ibaza Mose ngo ufite iki? The Lord asked Moses, what do you have? Mose ati mfite inkoni. I have a stick. Shyira hasi. Release it down. Ngo ayishyize hasi, As he reached down, ihinduka inzoka. it was turned into snake. Mose ngo ariruka. Moses ran. Bateologe baravuze ngo Theologians said Mose azenguruka igihuru arahunga, Moses ran across the bush, ngo Imana ihagarutse imbere y'igihuru coming in front of the aho bush inzoka ye iryamye. where the snake was Imana lying. iramubwira ngo fata iyo nzoka umurizo. God tell him touch the snake Mose ngo tail. ariruka arayihunga, Moses ran away and left, inzoka imwirukaho, and the snake was after him. imukataho ahakata, Wherever he was going, the snake was after him, agarukaho yarari, and he came where he was ayifata umurizo, and touched the tail, ihinduka inkoni. turned to stick again. Ubuhanuzi buravuga ngo The prophet says, igihe Mose yamaze ahunga inzoka when the time that Moses took running after the snake kingana n'igihe umuntu amara ahunga umuhamagaro. is equal to the time someone is running after the calling. Ariko wajya muri korari, Can I go to sing in choir? oya sinabishobora. I will not be able to Urimo urakata manage. igihuru, oya sinabivamo. You are manage. You are not. You will not manage. Kuno niyumva mu protocol wayikora, I feel like doing oya protocol. sinabyiviramo. I can't manage Utinde protocol. utebuka uzayifata umurizo. Let all fire will take that tail. Reka mpavi. Let me leave that. Mose ajya kwa Farawo, Moses went back to Pharaoh. mpavi. Let me leave that. Farawo mu ijoro azarekuramo ubwoko bwa At the Isirayeli, night when Pharaoh was about to release the children of Israel, Imana yica abana b'imfura. God killed the firstborns. Imana yari yarabaye ibwiye Mose, God had told Moses at that night iramubwira ngo ubwire Abisirayeli and told him that speak to Israelites. babaga umwana w'intama, Take the lamp of the sheep. buri rugo rwarangiza rwarya rukamara. Every family that has done, Hari kondisiyo reka mvuge nk'eshatu. there are three Iya conditions. mbere, The first one, uwo mwana w'intama that lamp, mumurye muhagaze, eat it while standing, mukwesa inkweto, removing shoes, mukenyeye, having cross mufite inkoni. with a stick. Tuzi ikintu Imana ari kubiteguza, Do you know what God was preparing them to do? yari kubabwira ngo Farawo ari bubirukane nk'uko nakubwiye, God was telling them that Pharaoh will chase you as I told you. mugomba kuba muri ready, You need to be prepared. mugomba kuba mwiteguye, You need to be prepared uhita musohoka, to move out nta kujya gukangura ugona, without waking up, nta kujya gukangura uwasinziriye. to waking up those who are in deep Ubwo sleep. ufite amasezerano y'Imana, So as long as you have the promises of no mu God, mibabaro even if in the trials, ukwiye guhora witeguye ko mu gitondo watabarwa. you need to be prepared that in the next morning will be restored. Ahubwo ibintu Imana yakubwiye ko izagukorera, For those things that God told you to do for you, nibikora ufite plan iki? what plan do you have among those things that God will do for you? Okay. Mose amanukana n'ubwoko bwa Isirayeli, Moses came with the children of Israel. bagera ku nyanja itukura. They reached the Red Sea. Niho twasomye. That's where we read. Abisirayeli ngo babonye Farawo batuze, After the Israelites seeing Pharaoh was about to attack them, turimo turavuga kumenya uriwe n'imbaraga we are zikubitsemo. speaking about knowing who you are and the power that dwells in you.
ngo abisirayeli batakira uwiteka And the Israelites called upon the Lord bivovotera Mose and spake bad about baramubwira bati Moses nicyo twakubwiye and say, what we told you, muri Egiputa nta mva zabagayo there are graves in Egypt. niki cyatumye tuzanira gupfira mu Why butayu could you bring us to die in the wilderness? bamumereye nabi As they were bad to him, Mose ngo ava mu iteraniro ry'abisirayeli Moses left the tent of the Israelites. Mose ajya ahantu ha He wenyine went alone ngo yihina ahantu arasenga and knelt somewhere and prayed. nubwo ufite amakuba So you have problems and nubwo trials. ufite ibibazo Have problems. wakoze kutiriwe mu rugo Thank you that you are not at ukaba home. waje ahantu And you came here at this place. Mose ngo abaza Imana ngo nk'ubu uri nkanjye wagira ute Moses asked God, if you were me, what would you do? Farawo aturi inyuma Pharaoh is behind us, imisozi iratugose mountains on our sides, inyanja iri imbere there is yacu a Red Sea in front of us. Mana nkora iki What should I do, God? Mana ngenze nte How can I do this? ndakora iki uwiteka we What should I do, my Lord? Bibiliya The Bible yavuze ngo uwiteka has said that the Lord abaza Mose ati asked Moses, niki gitumye untakira why are you crying? bwira abisirayeli bakomeza Tell the nawe Israelites umanika to inkoni yawe stretch your hand urambura ukuboko hejuru and your y'inyanja hand on the top of the sea, uyigabanye separated. njye simpagera I will not come nta there. marayika uri buhagere The angel will wowe not uri aho come there. inyanja iri You are the one on the ikaba surface of the yakubangamiye yakwimye inzira and the sea is there for you. manika inkoni yawe Stretch your stick. urambura ukuboko hejuru yawe Stretch your hand. wowe uyigabanye You personally separated. kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nkuko yayatubwiye Rossi for the masters. Hey! Obesi the masters. papa Dawidi aganira n'umutambyi ku rusengero As David was sharing to the priest at the church, amaze kurya imitsima n'inyama by'abatambyi after sharing the bread and the meat of the saints, ngo yarariye ubwenge buragaruka he ate and knowledge came again. yibuka ko afite abanzi benshi mu gihugu And he understood that he had many enemies in the country. Checking himself, abona nta ntwaro n'imwe so yagenda no weapon with him. abaza umutambyi ati nta ntwaro iri aha He asked the priest, don't you have any aramubwira ati weapon nta here? yindi ihari He said, no other weapon here usibye ya yindi wicishije Goliyati except the other one that you used to killing Goliath. aramubwira ngo yimpe nta yayiruta He said, give it. There's nothing, no any other weapon like that. wasenze ayibiri bicamo You prayed 2 prayer days, wasenze ayitatu bicamo 3 days prayer, it worked. ongera uyegure nta yayiruta Oh, pray more than that. Mose Moses, Imana imubwiye ngo arambure ukuboko God telling him stretch the amanika inkoni hand hejuru y'inyanja and the stick above the sea. ngo yibuka inkoni He remembered the stick, hallelujah, yahindutse inzoka that had changed into a snake. niyo nari mfite Was it the one that I had? iyahamagaye ibikeri The one that called the frog. niyo narindi nayo Was it the one that I was? iyakubise umukungugu kabinda The one that stretched the dust? niyo nari mfite Was it the one I have? iyandeze n'imfubyi niyo tukiri kumwe haravuga ati se burya nari nyipfanye I was holding it. twari dupfuye About to die with turi it. kumwe n'iyahinduye amazi amaraso That stick. confidence ziragaruka He gave the confidence again. ngo ahita agaruka imbere y'iteraniro rya And he Isirayeli came before the Israelites. umurongo wa 13 Verse 13. arababwira ngo He said, biravuga ngo Mose asubiza abana ati Bible said, mwitinya mwihagararire gusa muri abagakiza uwiteka rubazanire kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi uwiteka ari we arwanirire namwe mwicapfa Imana yumva Mose aravuze ngo bihagararire kandi iramubwiye ngo bakomeze God had Moses saying that stand, and I told him to continue. shaka ko dusenga we I want us to pray right now. Imana ibwiye Mose ngo bwira Abisirayeli bakomeze The bagende Lord told Moses, tell them to continue. none we muri confidence ahawe n'ubutware afite As he was holding that confidence, aravuze ngo mwihagararire he gusa said, stand still. ngo Imana yumvise ko Mose avuze ngo bahagarare
When God had Moses telling them to stand ivugana na still, marayika wagendaga imbere y'Abisirayeli. he took the angel that was before the Iravuga ngo ni Israelites. intervention rapide. It's an intervention. N'ubutabazi bwihuse bw'ikubagahu. It's a rapid intervention. Nta yindi ngabo navana mu ijuru. No other army from heaven. Wowe uri kuri tere You marayika we. on the level where Nawe you ujya uhinduka inkingi y'igicu. you angel who Nawe ujya uhinduka inkingi y'umuriro. Ni wowe uri kuri tere. You are the one at the playground. Ndavugana na marayika ukugenda imbere. Ndavugana na marayika uba mu buzima bwawe. Ndavugana na marayika uba ku buzima bwawe. Ndavugana na marayika uba ku buzima bwawe. Akazi karabonetse nahaguruke. Imana iramubwira ngo bajya kubagenda imbere. The angel God told him that see moving. Bava imbere ubajya inyuma. They came from behind and go behind. Barikiwe papa mama namwe mbarikiwe. Aramubwira ngo bajya kubagenda imbere. He told him you used to move them in front. Bava imbere ubajya inyuma. And now go behind of them. Ndahanura ko marayika ahinduye uburyo. Ahinduye uburyo yakoreragamo. Uburyo yagutabaragamo arabuhinduye. Uburyo yakurwaniragamo arabuhinduye. I pray that may the angel change the direction. The way I was fighting against you, may he change it tonight. Warumenyere kandi gukora rimwe. You had waited to work. Ndaguhindurira rimwe kabiri cyari. Jya kuba inkingi y'igicu. He has been the pillar of fire. Kumanywa. Nijoro ukaba inkingi y'umuriro. At night you become a pillar of fire. Kura ubunebwe aho ngaho. Marayika we! The angel! Kura ubunebwe aho. Take out the weakness over there. Hinduka inkingi y'igicu. Turn to the pillar of cloud. Hinduka n'inkingi y'umuriro. Turn the pillar of fire. Abisirayeli babera inkingi y'umuriro. Abanyegiputa babera inkingi y'igicu. Egyptians be the pillar of bariya babera umwijima. For them it was cloud. Abisirayeli babera umucyo. And for them let it be the right. Ubwo Imana isha kukurwanirira. For God is coming to fight for you. Isha kugusubiza. When it is coming to answer for you. Ijya no kugira icyo yitura abanzi bawe. It will do something to your enemies. Ngo Imana izana ikirahure cya marayika ngo ahinduka ikirahure cya fime. The angel changed into a glass of. Abanyegiputa bakajya babona umwijima bakibona. And the Egyptian could see darkness. Donc hari ukuntu umuntu ababona yareba akajya yibona muri fime. Sometimes you may look into the mirror and you see your face. Abisirayeli bo kuko ari kumanywa. Because it was day and night for the Israelites. They could see the Egyptians as if they were closer to them. See someone who is inside. The way how he sees the one who is behind the door. The one behind is the one inside sees the one outside. Let me tell you, you see problems. You see you are about to die of them. But the problems are not Hallelujah. You are amazed because of the problems you've not killed by them. You know the phenomenon that happened in there. It's you who see the problems. But the angel knew. Had turned into a glass for Egyptians. When Moses saw that they were not close to each other that night, he straight the stick above the sea, and the sea was separated. I want us to pray. You need to know who you are and the power that dwells in you, and use them. You rescue yourself from problems you are struggling. The sea was separated. The words that I wanted us to pray say that the Israelites, they crossed like in dry land. The Israelites crossed the sea on a dry land, like a dry land. The way was seen in the Red Sea, and the Israelites crossed. We have a good way here. When you are going to Nyamata, that's when you see Rwanda. Ariko ndashaka kubabwira ibintu by'umwihariko kandi by'ubuhanuzi. Mufite amakaramu nabanye muri kwandika.
ibindi wenda mwabyihore ariko nimwandike ibi ngibi. I want to tell you about this unique things and these principles. Hari ibintu bine. There are 4 things. Cyangwa bitanu. Or 5 things. By'umwihariko. The unique one. Byaranze umuhanda. That was showing that way. Wacitse mu nyanja itukura. That was in that sea, Red Sea. Bitazigera biboneka mu yindi mihanda. That will never be seen any other way. Kandi bitigeze biboneka mu yindi mihanda. And had never been seen another way. Icyambere. First one. Uyu. This highway. Niwo muhanda wacitse mu gihe gito. It was the way that was done. Niwo muhanda wubatswe mu gihe gito. It was constructed in a few minutes, few hours. Uyu muhanda. This way. Wo mu nyanja itukura. This highway in the Red Sea. Niwo muhanda wubatswe. It was the way that was constructed. Mu gihe gito. In few hours. Imana ivuganye nawe iki? What has God spoke to you Imana right nakubwiye ngo. He's telling you that. Igucira inzira mu gihe gito. He's making a way in a few hours. Imana irakubwiye ngo igucira inzira mu gihe gito. God is telling that he's making a way in a short time. Abakurwanya bataraza. For those who are fighting you have not come. Abakuroga batarabigerageza. Those preaching you not trying it. Bakoze inama zo kukwirukanisha batararangiza. Imana igucira inzira mu gihe gito. God has made a way in a few hours. Farao ugukurikiye ataragushyikira. Pharaoh following you not attaching you. Ijambo rya kabiri. The second word. Uyu ni umuhanda. This is the way. Wubatswe n'ibikoresho biki. That was used with few materials. Interuro ya kabiri. The second sentence ifite A na B. Has A and B. Uyu niwo muhanda. This is the way. Wubatswe n'ibikoresho biki. That was used with few Iyo ni materials. A. That is A. B. B. Iravuga ngo kandi bihasanzwe. And they were there. Uyu niwo muhanda wubatswe n'ibikoresho bike kandi bihasanzwe. This is the way that was used by few materials and were there. Ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo iki kuri jyewe bateranye nawe wicaye aha. What the word says to me. Wowe uri online iri jambo risobanura iki? For you who is online, what does it mean? Imana ivuganye nawe. God is speaking to you. Imana irakubwiye ngo. God is telling you. Igucira inzira bitagusabye izindi mbaraga. Is making a way for you without your. Igucira inzira bitagusabye ibindi bikoresho. Not requesting more materials. Ibyo wari ushoboye nibyo wakoze. What you were able to do, that's what you did. Abo bagombaga kwishikiraho nibo wagezeho. What you reached, the one that aho was wari supposed to reach. Deposa ntaho utageze. You tried by all means to apply. Nimero utunze warazihamagaye. You called all the numbers that you have. Imana igucira inzira bitagutwaye izindi mbaraga. The Lord is making a way without. B. Iravuga ngo says that Imana iguciriye inzira. God is making a way for you. Kuvuga ngo kubikoresho bihasanzwe. Talking about the usual things. Ijambo rivuga ngo it's a word that means Imana ikoresheje ibisanzwe ubonaga ntubonemo igisubizo. God is using what you have. Hari ibintu byari bikugose. There are things that has been utabonagamo igisubizo. You have not seen. Hari igihe umuntu ashyira inzu yo ku isoko. You can put your house on. Akifuza n'umuha miliyoni 8. And you wish to get 8 million. Kandi barigeze ku 15 akazanga. And once they had given you 15 million. Akabona nta butabaza ari kubona muri icyo gisubizo. You check, you don't see any. Ntangaje kandi ndi mu mwuka ko. I prophesy now in the spirit. Imana iguciriye inzira. May God make a way for you. Ikoresheje ibikoresho bihasanzwe. Using the normal things. Kugira ngo witabwe n'ibiri bugusabe guhamagaza indi nimero. For you to receive a call, to not request you choose a number. Nimero wahamagaje ubushize ntibitabe niyo ugiye kongera guhamagaza. The number that you used the last time, the number that you're going to use. Hallelujah. Gumisha ku murongo ucungana n'umuriro nibigusaba amayinite. Try to get to be online. Warahamagaye kugira ku rwego ushobora no kuba bipe nawe ufite none. You may not be missing some. Kuko bitari bugusaba izindi imbaraga. Because you not request you to have more power. Kandi ari ibikoresho bihasanzwe biri bukoreshwe. And there are normal things that you have you use. Warabahamagaye nibitaba. You called, they could not respond. Tegereza nibo bagiye kuguhamagara. Wait, they are going to call for you themselves. Ijambo rya gatatu. This number 3 word. Ni ijambo rivuga ngo uyu niwo muhanda. It means that this is the only way. Wabereyemo impanuka idasanzwe. That was happened there in a special accident. Uyu niwo muhanda. This is the way. Wabereyemo impanuka idasanzwe. That experienced a special accident. Hari ibintu bibiri byerekana ko ari impanuka idasanzwe. There are 2 things that show that it was a special accident. Iyi mpanuka ntiyagize uyirokoka. This accident no one was. Ntigira kajorite. No one that was there. Nta na polisi yigeze iza gupima icyayiteye. And no police that came there to check. Ijambo ry'ubuhanuzi. A prophetic word. Riravuze ngo. Is saying that. Imana iguciriye inzira. God is making a way for you. Izagwamo abadayimoni bose bagukurikiye. Abadayimoni bose baje mu buzima bwawe. Imana iguhaye igisubizo kizabamara mu buzima bwawe. Imana iguhaye igisubizo kizabatsemba mu buzima bwawe. Imana iguhaye igisubizo kizamara abadayimoni mu buzima bwawe. Kandi uhumure. And fear not. Ntibagira ingingo ibarengera. They don't
say. polisi There is izaza no police kubarekarama. there. Ndakubwiye ngo igisubizo Imana iguhaye nta nkurikizi gifite. I tell you that the answer God is giving you, there is no any repercussion. Ijambo rya kane. The first number. Uyu niwo muhanda wangiritse ku buryo budasubirwaho. This is the way that was distracted in a way that will not happen again. Ijambo rya kane. Uyu niwo muhanda wangiritse ku buryo budasubirwaho. This is the way that was distracted in a special way that will not happen again. Nta NPD, No NPD, Strabage, not Strabag, nta mushinwa no Chinese man bigeze basaba kujya gusubizaho uriya muhanda. who requested to restore that way. Muzi kuntu bivuze se? Do you know what it means? Biravuze ngo Imana iguciriye inzira. It means that God has made a way for Iyo you. nzira nishaka igukurikira yangirika. That way you will follow. Ariko imbere yawe hagumeho ikugeze ku gisubizo cy'ikibazo wari ufite. Of the problem. Iyo nzira Imana iguciriye. That way that God has made. Nishaka igukurikira yangirika. Ariko imbere yawe hagumeho ikugeze ku gisubizo cy'ikibazo wari ufite. The answer of your problem. Reka nkubwire. Let me tell you. Nashaka guhamagara bwa nyuma. Even if he will call you the last ntazongere time, kuguhamagara. he will not call you Ariko again. aguhamagara igisubizo cy'ikibazo wari But he ufite. will call you because of the answer of the problem. Nashaka agera iwawe bwa nyuma Let ntazagaruke. him come there for the last time. Ariko hagera n'igisubizo cy'ikibazo wari ufite. Come with the answer of the problem that you have. Nashaka gusinyira bwa nyuma. Let him do that for the last time. Ariko gusinyira nawe usinyira abandi. He will sign for you and you sign for others. Hari ibintu bibiri bituma uyu muhanda Imana iguciriye ugukurikira wangirika. There are two things that makes this way God making for you, following you, distracted. Icyambere First, nukugira ngo utazamenyereramo ibisubizo by'Imana ukajya uhora byo kubishakiramo. it's there that you should not get used to the answers of God and you go back there. Icya kabiri The second thing, nukugira ngo atazagira igini ribona hari inzira rikagukurikira rikakwahagiza. it's to stop the jinns and the diamond to follow you from there the way. Reka nsenge. Let's pray. Nigeze gusengana n'umusaza w'umunyamurenge. I once prayed with an old man from Inshuti yanjye Renje. ntabwo akiba mu Rwanda. He's my friend, he no longer lives in Rwanda. Twarazamukanye umusozi tuye gusenga twari bane. We moved the mountain to pray, we are 4. Jye n'abandi basore babiri nanjye nawe wa kane. Me with other 2 men. Tugezeyo ku musozi Reaching the mountain, twari duciye ahantu ho ku mazi. we had passed through water. Twaca ku bakecuru bari batatu bari kuririmba ngo icyamukanye korera amaganya yanjye We yose. passed by the old women singing that I wish you could carry all my trials. Tugeze hejuru ku musozi Reaching the mountain, kwa kundi umuntu aba yihanagura ibyunzwe umwe asenga ukwe undi asenga ukwe. as you taking off your, Muzehe apfukama ku rutare rwari hafi aho. my old Muzei was kneeling there Aravuga ngo Uwiteka and he said, oh Lord, narinje ngo tuvugane nk'abantu b'abagabo. I came as to speak like men. Waravuze ngo nidutera intambwe imwe tugusanga You say that making one step coming to our way, uzatera 99 dusanga. you'll make 99 steps coming to our way. Je narinje kukubaza impamvu I just wanted to come to ask you a reason. ntera intambwe imwe nkusanga Making a one way looking for you, ugatera 99 umpunga. and you make 99 steps moving Abwira away from Abwira me. Imana ngo ariko sinakurenganya. He told God that I will not condemn you. Ni ingeso y'abantu bose babiramo abandi imyenda. It's like, it's a normal way for those people who have debts or others. Iyo bagiye guhura nabo When they're about to meet them, barabakata. they move the other side way. Arambura registre yagendanye. He just stretched the book. Aravuga ati byose nibyo wambwiye nta na kimwe urakora. He said, all those are the things that you Niba told me. warabimbwiye nta na kimwe urasohoza. And this nothing we've done on this. Niba wabimbwiye imyaka 20 ishize nta kintu na 20 kimwe years you told me urabikoraho. this nothing we've done about Nicyo it. gituma ubona nje ukirukanka ukampunga. That's why I come and you leave me. Ariko iyo umuntu ufite umwenda ari imfura nkanjye. But when you have a debt for someone like me, akabona umufite umwenda atazabona icyo amwishyura. and see someone who has a debt for him will not pay for him, aramubabarira umubano wabo ugakomeza. you will forgive him and their love will continue. Narinje kukubabarira. I have come to forgive you. Uyu musaza kababwirira ijambo ntaza kuryibagirwa. This old man, nyuma y'imyaka nk'ibiri, after 2 years later, yarambwiye, he told me, ko nari mwaje ntimuze ko wasenze nkatsindwa nkaba ndi umunyantege. I asked him, where do you get such words? Arambwiye ngo ugiye imbere y'Imana. He said, going before God, ubu kwiye kwitwaza ingingo za kayitsinze. you need to take principle that will defeat him. Mubaye muri mu rukiko. If you would be in the court. Ariko kuko yo idatsindwa, But because it's an undefeated God, kwidakatirwa, you cannot defeat him. ihita ikora icyo wasabaga. He immediately do what you want him to do. Baba cyecu twasize ku mazi epfo,
For those women who left down the way, havuyemo umwe azamuka avuga indimi, one came from down in tongues amwubama hejuru, and was on top of the old man aramubwira ngo ndi Uwiteka Imana and yawe, spoke to him, and the Lord your God, ndakwiyamye. I don't want to hear you anymore. narasenganye umukecuru w'umukongomani, I had spread with a yarambwiye ngo Imana Congomani. niza kuvugana n'umuntu kumva ivuze nabi, He told me that when you see God speaking to someone, it speaks ujye wrong. witaza mu by'igendana habamo n'inyundo. You go far from that man because he has a hammer. Nahise nitaza nigira hirya, I just tried to move far from that, ariko njya ahantu nshobora kumva ibyo bamubwira. but I kept near to hear what they are telling him. Imana amubwira ngo ndi Uwiteka Imana yawe, The Lord told him, the Lord your God, ndakwiyamye. I don't want to hear from you anymore. nta jambo ryawe na rimwe nkeneye kongera kumvira kuri uyu I musozi. don't want to hear from you anymore on this mountain. Manuka utahe, Go down and go home. nudahura n'igisubizo cy'ikibazo wari If ufite, you don't umenye ko encounter, ntari Uwiteka. if you don't encounter the answer of your problem, know that I'm not the Lord. Avuze ngo amena, As he said, amen. njye n'abasore twari kumwe, mukecuru turamwegera dutangira ibyo kwisirimbisha, amana amahoro amavuta amavuta amana, ngo turebe ko natwe mukecuru atureberamo. Me and my men, we aba yavuye tried mu to dance mwuka aratureba together. araseka arigendera. He was in the spirit, she was in the spirit, and so on to Muzati God. murakomeza musenge cyangwa murankurikira dutahe? The man asked, are you continue praying or we go home? Ntidutahe. I said, let's go home. Tugeze hagati ya Nyabugogo na Karuruma, Between Nyabugogo and Karuruma, hamagarwa na nimero yo guteranya rimwe n'ibindi binomero byinshi. a number starting with plus and plus other numbers called him. Aratubwira ngo ubu banke ni abahanga, He said, this bank is, they are bampamagaje wise. izabo nzi nizo ntazi ndabihorera, They tried to call me by their numbers, I refused to none repeat. bampamagaje n'inyamahanga sha. Now they are calling me with an international number. Mbona ni nyamahanga, ndamubwira ntiyitaba, yitabye asanga ngo niyo umuhungu wa mukuru we baherukanaga mu myaka 20 yarishize. He received the call and found it was the son of his brother that was there for some years ago. Amubajije amakuru ye, Asking him about the news, aramubwira ati turapfuye, inzu zarashize, imodoka ntayo nkigira, niyo narindimo abana bagiye kudusohora, bagiye kwiteza he cyane. told him, we are dying, car no more, the house is done, we are going to be chased out of the house. Ufite ideni ryangahe? Which debt do you have? Aramubwira ngo miliyoni 70. He said 70 million. Nibwo ubundi ari amafaranga wumva nyine n'urwego baho kumva ni ikibazo. And there are sometimes we may hear an amount of money depending on the level Aramubwira ngo that you are. aramubwira ngo ntacyo naba nkumariye ntagukuyeho urwo rusyo. He said, I will take off that. Aramubwira ngo ejo Son from you. nka saa 5 n'igice uzajye mu mujyi nyakoherereze kuri Western Union. He said, tomorrow in the midday go to town and get it from Western Union. Umunsi ukurikiyeho amamagara nka saa 6 n'igice. The next day he called me like, arambwira ngo ntunyereze nsanga kwa Kiruhura mu mujyi. he said, don't dare me, find me at Chiruhura in Mageze town. nsanga abandi bahungu twasenganye babiri bahageze. I found two men that we prayed together. They were Arambaza ati there. nicyo udaheruka kurya. He asked me, Ndamubwira nti ni ifi muze. he said, it's fish. Jado aramubaza ati ni iki? Jado asked, what? Ati ni inkoko. He said, it's Moses chicken. nawe ati ni ifi. And Moses said, Nawe chicken. aratubwira ati babahesha. He said, you have what you want to Arambaza ko have. twagiye gusenga ntusenge. He asked me, we go to pray and did you Wari wagiye pray? gusengera iki? What had you gone to pray for? Ndakimubwira. I told him about Na that. Jado arakimubwira. Jado told him. Na Moses And arakimubwira. Moses told him the request. Aratubwira ngo Imana yanshubije. He said, God has answered me. Nanjye ndabashubije. Nanja, I'm also answering you. Atubarira amafaranga abantu bagira ngo turi guhembwa. He counted us for money and the people said Hari we mu are being myaka paid. yashize There are previous years. nibwo nari mbonye amafaranga menshi mu buzima That's when I bwanjye. had seen a lot of money in my Kandi life. ntiyarengaga miliyoni imwe. It was not beyond by 1 million. Hanyuma nka nyuma y'iminsi 3 ndamubaza ntese muze wa muntu wacu wo muri Amerika ameze ati. Like 3 days I asked him, Arambwira ati harya ntago nakubwiye ntoya. I asked him, how is he? Arambwira ati mperuka tuvugana amaze kuyashyikira. I last talked to him when I Nongeye received the kumuhamagara money. ngo mushimire nimero ye yanga gucamo. When I called the number to thank him, Ndongera the ndamuhiga number, ndamubura. I no longer see him. Ati kugeza uyu munsi ntago nongeye kumubona. Until now I have never talked to him. Imana igucira inzira nishaka igukurikire yangirika. May- Ariko kugeza ku gisubizo cy'ikibazo. Haleluya. Muhaguruke dusenge Imana mu Stand izina on your rya feet Yesu. and pray in the name of Jesus. Ukwiye kumenya uriwe n'imbaraga You zikubitsemo. need to know who you are and the power that dwells in you. Ukazikoresha ukikura mu bibazo And you use utavugije them inguru. to take out of your problems. Dusenge. Let's pray.
ubundi hano iyo badukoreye umuhanda, when they make a way for us here, bagerageza kudushakira kandi kayira tuba tunyuramo mu gihe umuhanda utarumuka. they try to get another pedestrian's way on ariko the umuhanda side. Imana yacira Abisirayeli mu nyanja itukura, But the way that God made it in the Red Sea, bahise bawambukiraho direct. they crossed it directly. Imana igukora igitangaza cy'umutsi. May God do a miracle that is dry. Wigire bugufi Anicet dusengana Imana. Come close and we pray. Umva nashoje. I cross. Wakihinzemo imbaraga ufite. Can you try to get some Iyo energy? nyanja ikuri imbere